Krista te kin thu te bung som ni pahnih na chen thum na Israel nam ho tu te le pui thiam te chuan mu thei sa kho rong bol na a an dam chung hun an mang zawa an rong bol na te chu thil thiang hlim lutuk nia an hria da wangin ti sa le khovel thil te ne na in kung kai na nei tura an ngai lo an nun chu sa kho thil chawa man tur ni in an ruata nima sela khovel mi ten sa kho mi takle in hlan zo tak nia an ngai na tura an sa kho rong bol na te chu nei an ni jok thu oi tak nia in chal pathian thu soitum si lo te an ni an zirtir ber thu tak zom tu te an ni lo Christian Baptist tu Johanna chu zol nei ro pui ber te zinga mi an ni ti apuanga chu mi rual chuan pathian thu cha puang tu an ni zialan tir tu chiang takte a thu a thu ngai thla tu te a shil bok thalera tlang au thu soi te chu thil ti theina pai ani a tim lovin thu a shila pui thiam te le ro rel tu te po an swalna a zil hawa vanram la tho na a in mang turin a fui boka an pa in an hne na na tho tur a pek an ngai tha na swalte an ma a atar langa chutiang chuan Johanan swal nei na in chia pia na pomzam du lovin thu ashila mitam tak fel lo na no chona lo kirte an juda nam shwai tu te chu anin chal ang taka nung ni sela chuan Johanna thu shil chu an pomanga Isua chu Mesia alo ni nge ti po an pomang ma se an nuna sim na le fel na ra te mu tura lo an mi mu sit te nge chuan pathian ram an pan san da jok ani fapa te khin thuwa lalpa ka kalange ti tu hi mirin omle ti oi te entir tu ni takin alanga nima sela a insoi ang ani lo zia chu ama nun nge in alan tir hun alo thleng ta ani kha mangai na deka apa mangai ani lo chutiang bukin farisai te po in an thiang hlimna an chuang hle a fia a an han meu chuan tlinglawa mu an ni si an ma ni tui zong ani chuan I he lawa dan zom turin midang te an phut na sa hle a ma se dan zom nge tura phut an ni chuan an fin na kher khiap tak mangin pathian thu pek te zom konga chuti taka kher mei a chu lo angin an soi then si thin an ni ho chung chang thu Christian heti hian apuang an thil ti ang chu ti ve chu ang cheu soi zong an soi china an ti lo si thin ti in pathian emo mishing emo mangai na dikhi an tla cham ve shim ani bere pathian hne na mal som na thlen tir tu atana tho puya pathian akova ko na chu an pom ve maya thu oi na nen ati a ti tak tak na chu an nyal si in ring tok tak an that na po chapo pui tak an ni a pathian thu pek te poisak na chu an nei lo an tho tura pathian in arwat sak chu an thok du lawa an bo chiat na awangin chu nam ti mo tak chu a hoisan chep to ani ma ni fel na emo fel inti na emo hi fel na dik ani lawa chu ni na wan tlat tu te chuan an laboral pha na tur ra chu an seng nge don voina hian mitam tak pathian thu pek te zoma in ngai an oma ma se midang te nuna luang lut tur pathian mangai na an thin lunga an nei lo khovel chandam na tho pui turin Christian asoma lalpa ka kalange ti in an changa chuta chuan an lung oi to khle a ama ero chu an kal si lo pathian rong bol tu te nena thok ho an ni lawa mitlong ol mai an ni paparin omlo angin pathian hne na thutiam len an tum hau lo an siama
Ko shan thu thlung ur sun tak pom ve in le pathian rong bol na atana in mang zo turin pathian thu donga zom turin anin tiam kama anin tiam kam anga ti chu an nei ngai dir lo pathian fa te nia in chal na chu an nei a ma se pathian ne na in lei chin na an nei lo zia chu an nu na le an nung changa alang vek an nun chu dot hlom mai ani ma ni in hlan atul lem lawa alan lai chuan thu oi anin tiam chu len ve in an langa ma se ma ni in phat le ma ni in hlan chulna alo omin le cross put atul ti an mu ve le an tol kir le si chin mo phurna an nei an hriat chian sa po chu a chiang kuang lo le zota a pathian thu pek bo chhiat thin chu an nun phung alo ni le chin an bengin pathian thu an hria a tharau lama hriat thiam theina ero chu a bo dua ka ti chuan an thinlung alo saka an chia le tha hriat na chu thirlinga de ang alo ni ta ani